Riu wakarindi reke ngikwira atiriri thiini wa manifesto ira ndari nayo ya mwaka uyu maundu maria ingenda gwika ngikiuga I will change mienendo yakwa mithire yakwa nigendere tondu ndonire Jonathan ni ahonoka ngiuga nani no nginya njikio kaundu ngikiuga I will drop women. I will drop women. Ni gutigana na atumia. Ndigana na atumia. All right? Very good. Haya, ngiuga ndigaicera rioru. Bad company. Ruins good morals. Na ngithoma Psalms. Psalms 1. Ekiuga atiriri. Ndikugera njira-ini cia andu aria ehia. Ndiguikara handu haria ehia maikaraga. Na ndigucera na ehia. All right? Yes. So, weakness yako iria tumite njage gukorwo ndi successful all through ikoretwo womanizer ate kire gikirite ko wiki successful ne gukorwo ndi womanizer na ngaremo ni kuga no kurio atumia moka ndona kimatite wega ri tabomu ri toria wakarende wewe yula good woman umatete wega biu ukaja can we go home ngaremo kuga no ngakuria ngauma thaa cigana that's a weakness no no la wajira ni uguo no ti uguo your weakest point ne ora wa women atumia no anyita na ngakiuga mwaka uyu I will drop all the women. This year is a year of abundance. Mwaka wa utere mwaka wa gukorwo ndirenda horo wa atumia twi mweri cigana thaa ici mweri 12 hutanetie na ana tu muda ndigagore mwe ningi akone mani atano ona njohi mundu ndatigagore mwe ndikahora ona women aikorwo ni ndawa ungendikirwo ndawa ri uthiuge I have syphilis for example ugendi urengura era mama fio haya tuge ni githuri wira gwatiriri Afrika to hudire ya mbere wira gwatiriri cause I'm a ngaina college for example somebody wira gwatiriri mundu aheanaga example na kile arwaraga muno kile kia ikoni horo akurwara ri ni githuri okay ni githuri urenda hau nigetha wiki atia umenye uri kunywa dawa ugeka atiriri wa Kalis uthia gukira atiriri dawa ici ri kunywa mara 2 mara 3 kunywa mara 2 mara 3 nanyita kunywa 2 mara 3 okay onywe kiroko 2 thaa 7 2 hwaine 3 2 wathie thiko 5 ri ukera atiri now reduce nywe 2 kiroko 2 hwaine ugathie gukira atiri riu nywa gikoma kahora riu ni nani ri na atumia last year mweri ta resinda gicigara 12 ri last year tariki 12 ri ndaina ndathani ta 2 24 nyondo wa 2 times 1 ndaina atumia kireti so ni ere muthenya wa kiroko iuria araire noria kurara ringi eta okuruta cut out no anita so by the grace of God makondaga ndi gutiga so ndi korete rudrathi twice a week no rio mundu ndi mundu udathi twice a week gararira wa ku Friday gukugararira made so 2 times ro gothi ogwo njokere twice a year thi ogwo twice a decade thi ogwo rirenge ni atire kyo tarenda mutumia completely. Do you want to become a priest? Okay ndi anagete digitweka priest no mundu agethi kumbura ki njoke ngehumbure nyone kaire tugathaka kera riu ri mehia makutothie ngoni ara okumahumburira nona ngangeuza kondo so igera kugatiriri bakenya mahoere na madirikane no this in a period of ginya mweri 14 Valentine's ni roka I have to have a cat
ngoro ndina mundu na muno mutumia ura agioka muturire-ini wakwa wa Karende tondu ndonire tatarewe no wanjirire ndukunyenda openly but ogia accept wa Karende we grow from scratch ni nawe we grow from scratch tuke twambatite ugu by the time turakinya Valentines ngago propose riu now on air tekatiriri that means ndure wa menai I cannot ngoro-ini you hold a special place in my heart so urenda atia okay nigetha witikie wi hanene wa Karende ri ona twinaya atano akireo ri ninyona gutirio gukinyite Sheshe ni hakuhe nawe.